wena wendoda ufuna sicima ikhamera wendoda. Bobhuti ndiyacela bobhuti ndiyacela bobhuti ndingayicimi ikhamera bobhuti ndizohamba bobhuti. Uzimisele ukuhamba nini wendoda? Manje bobhuti bhuti wami ndiyakucela ungayicimi ikhamera. Unawo amaphepha wala eSouth Africa wena ndoda? Akhona amaphepha bhuti akhona bobhuti. Awakhiphe ndoda awakhiphe asikazodlala wahowe thina khipha amaphepha ndoda. Khipha amaphepha ndoda khipha amaphepha. Ayi bobhuti wami. Amabhuti akhona mara amabhuti ndiyazi musi ukuthi amaphepha ayadatyuka amabhuti ya amaphepha ayadatyuka amabhuti and kukhona amagundwana yabona amabhuti wami kukhona amagundwana ayadla amaphepha akhona beninalo mina ipasi bhuti beninalo ipasi nakuziyenzela bhuti ipasi. Ayikho lento kungcono sicima ikhamera ayikho lento. Hayi bhuti wami ndiyakucela bhuti yebhuti ngoba ngathi wocima ikhamera ndiyakucela bhuti wami ungayicimi bhuti wami ndiyakucela tu. Bobhuti ndizohamba bobhuti. Uhamba nini wendoda uhamba nini? Awucace wendoda ukuthi uhamba nini? Ndihamba manje bhuti wami ndihamba. Ungasimosheli isikhathi wendoda ngcono sikukhaphe sikugibeze sikukhaphe kini wendoda. Ningandikhaphi bobhuti ndizohamba ngezinyawo. Ayi bantu bakho bamzansi.